Ka Bible trong ka balang ka thole kadon henyo polai tuliki kita Sao pau henry haka jutang barim Arpau henyo haka jutang matumai Genesis, Exodus, Leviticus, Jinken Deuteronomy Yakine santliki kitab banengko lakot Pentateuch Joshua nong bishar rod usama sinjin token mau Ezra Nehemia utobit ka Judith ka Esther Makabi Yakini kadang real tuliki kitab lakot ki history Ujab kisam power uko Helen U Solomon kadang statu sirah Yakinin nyo tuliki kitab bakodo lakot kitab cinta Isaiah, Jeremia, Obadiah, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Zephaniah Haggai, Zechariah, Malaki Kinekat pratli de kitab balakot kinang yatu lupa Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kisah tuliki gospel try Kam jong ki apostolat daw Lukas ng to gospel Jaki Roman atuli siya Corin siya Galatia siya ki Ephesus siya Filipi siya ki Colose atuli siya Kristan Thessalonica atuli siya u Timotheus siya u Titus u Philemon kinekan lai tuliki shiti balato daw Paulus Kashiti balato shaki Hebrew de balato the way Shiti da Jacob arteli da Petrus lightly da Yohanes Judas kaki tak jimpen bau Kinekan arteli kishiti balakot Kishiti salonsa Ka Bible jang ka balang ka tali Kadang henyo polai teliki
sao bao hen riu ha cái chu tăng ba rem ạt vào